Halo parlok komno philong te parlok sa chinpat hakane ka video ngan wan ra shapi ya ki kam malapnai da ka Northeast Institute of Professional Studies NEIPS namun ta ki post jong ki bridal but photographic makeup artist trainer te pej hakane ka video ngan batai di telepi namun ta gini ki post papnai da ka NEIPS te pej hakane ka video hado banda kod te parlo kwat clear banai la ja kane ka video bat kumjuro ban subscribe ja kane ka channel ka Northeast Institute of Professional Studies NEIPS ka bdei ka Educational Institute Hanong Stone Meghalaya ka code application namun ta ki bridal bat photographic makeup artist trainer bat cluster pensumit ya ki application form ko jongpi kadai hakan riu trik November adar arpulai te hakini ki post jong ki bridal part photograph makeup artist trainer ki nomor ki post ki belaj kadon tangkawe bat kajaka posting kadai Hanong Stone bat karta ka phila apna apply kadai ha karta ka bakat prah do live sansnem karta bat ha ka jingsiu om petip adu unta bat ha ka karan pule ki sim me ki bela pendep ya ka graduate ha kanu ka stream bat ha ka experience kadai sisnem bat ha ki fresh kila ban pet kat kum ka screening test te kumno phila apna apply namun ta kini ki post bela apply da ka NEIPS Meghalaya te parlok ada pidon ka interest pan apply ya kini ki post bela apply da ka NEIPS phila ban pha lengba ka CV lani ka biodata ka jongpi show email ceo.neips@gmail.com haswa kan riu trik November arjar arpulai te parlok tanggi ni jimti bahkan ka video bat ngine page bat aku weka video kublai shibun